Welcome to the channel. Thank you for joining us here today. Going to see video se ASMR style attorney. Aduna mayam kamay tawbirige nungairibo waribo kamay tawrige situation do kamay lebirige comment da hapet dum haibiramo aisu comment paraga nungaisei duni adunga si ekhoi yengdoise mayam dum khar toina haire current khangnariba mi feelings yengse na haiko duna current khangnariba mi feelings se yengasi option se enum khan bane manga pijira taruk pijira na ko do taruk toras option taruk yengasi option taruk sida pama dum khanbiro aduga makada dum yengasi personal reading gi damakta description box tagi timestamp su description box ta okay sin option number 1 ki ko aham badaina hani je every relationship ta ko hetero boy gera homosexual boy gera every relationship ta masculine energy ga feminine energy ani mak leba so sigi readings da feminine energy puriba partner do dune hena wakal se khali to dune hena nushi ko adamain tai aduga current feelings em maje je hedi yengiba je pa boy ga nupi boy ko noigi partner je option 1 ki partner jing je khandi khanjai ko khanjade ha ba yaro ba khandi khanjai adu moi mo pungning si dane yamna ne uthok ta khotok ta jam kalle bo ko yamna aina feelings uthoga di aina mo da khanja ba affection je uthoga di mana ije engon interest hangini hedi wakhalon admaina khanab je yami de mi je ko admaina khanbai mong se admain tawi aduna ego yam wang bai mong da uba ego yam wang bai mong da utpa ko aidi kahani nang khande nang mum kam khande ka haina adugumbagi attitude utpa ko da admain di tawbdi na te ba khalli ne ba even panthung yau bo pa me bo ko partner sina option 1 gi partner sina thungna bo pa mi adubu mai gi mabuning sida yam kana uthok tabagi haina bi ama lai aki balai bodam monda ai thado chakhidra egondo interest hangidra ine monda affection utsaluraga kaina duni relationship sida sondana adi option 1 gi ja petang tab se dum panthung yau ningi si relationship se yamna thungna ning bo khoning ba ko ai ma je yamna nungsi yam khanjai ka khanbai mong ko do even hai di feelings in julo na monda ai affection de kai de loi pininge na khalla pura monda kai nusi bena pura haida bodo adoi monda ko do option 1 gi partner jing jena mo aina monda pura aina budi ma je khanjare mana so engon yamna affection je mam odle do raga so aina kai gombo uthora ga di mana ngon interest han gi do male adu na yari ge de ge affection je uthoi ge na khallaga dum uthok ta nusi da saraga ni nusi da sa ba je leidana ko yam thi di da wa ben da baduraga so action do in utpado wahai ni yari ge uttabado ti ego yam le mong to khopa adu tumi dum yengjai ne ba adum kahani kamai haji ge kanom post mata thagat po ere khala je facebook da instagram da whatsapp to ga so ado yenga reply kaim handa ba comment kaim handa ba gumba ado mo de ga na di khanni dana ko option 1 na khande ado moi wa khalon de yam ka hena mo anda affection je uthor ga di leidana ai ju miti ke samana ni ka habe mo da ado na my interest han gi ni ga na ado gi wa khalon do option 1 na di khangda bani na noi je idina baini gi heart se pull up le mina ga da bodo san thangna le ga da bodo tang gap le bo ko yamna le bodo di kitang khak le misunderstanding khar le na bodo na ne bo ko to misunderstanding gi card se tara misunderstanding gi card se ta ba sin to yamna wakhal jam wa ben mong da le re bo jik se anything kanam effort thada bada aina su yam nu shibo le je kai gi no mana aina
kay hani kay no mana return talk to se kana habi mong do ko mi khuni me ki love language lay ado option 1 gi love language na yamna affection am utpa ado option 1 gi partner gi love language na action do utpa yari gay wahi do uthok ta pa ado boy bodo ado maino ui khan yam khanjai hoje hoje relationship se kay hani yamna giving oy bodo oy bo ko yamna what's the word mana engonda lepchar gi ai mo da lep khini kana khanba yamna the bond yamna strong oina as much as she or he or she ko as much as they like me they put effort in this relationship aina chamana na ngamna batawge dui wakhalon dale ha duka niyom chumna dum chanai relationship sita thada baya bo effort thada na bo honai side ani makti ko aduga sigi connection je misunderstanding simalai na sai na ha ga na point out to gredana du sigi misunderstanding je na patience lai na budi ngai na riba du ju patience se run out torok pai or kani ko option 1 gi side tagi patience se di yengi da khangi ge da khalaga last kai no ene kyam koi khangi da no ma kai gi na da reciprocate talk to je na kan koi na nu shina da reciprocate phasa talk je kai gi no adu gi wakhal nongai ta bagi phibam chakra ui adu bu mana khande ha na di khan ga no habidi ai na ni se option 1 da ko yamna khanjai yamna nushi jai ado to yam khalleba and yamna unfulfilled feel tawramba kholamba je tawro oiba adubu future da advice ko sigi connection sigi matang sigi relationship ki matang da advice kai lege habada yamna edi planning to bu khot paje phajana si mi jida yamna kanoma paw ma haini khala je if you want to break a news to them moi da dak lo na haida ba tapna phajana planning to ha ba kai na ba moi je moi gi masagi characteristics है pre plan por khudma pre plan to ba pam khot pa dum boy basina any kanoma ma ha ba kanda or ni break up to ni hairo natraga anoba face langkhat ni mo khon ba moi da suddenly surprise to ba moi da kaya pam jada boy ba to adi mong da tae ba duni option 1 gi so ka hina phata bata de khoi nga sai gi misunderstanding dum ta ko dun na relationship da atop mi yaw par si yaw de dum pa jana tare duni okay sina option 2 gini option 2 ida tare sa mi khar yaw ko relationship sida option 2 gi sida outsider nupa ma ka outsider nupi ma yawe relationship sida nupi di kya yete ko adi third party nupi di kya yete pura tongana lai mana sam mi taba gumba mong do ko da mai lai be wani yet padi oi de ba yam lap na pura tongana separate on lai gre aduga nupa je di direct relationship ki manung da lai ko outsider ni ko third party nupa je maze sigi connection sigi feminine energy sida nupa nupi hai jing ja amana dum energy da pa do ni ko heterosexual relationship de dum apply to di dum line ni do homosexual relationship to kai gum apply to ni ga di it's all about energy so male hai ga di masculine energy to ne relationship the regardless of the gender anduni aduga male je sida ya ba third party male je ma se interested over mali because yam nak lay maybe koi gi sigi connection ji da option 2 gi yengi ba connection ji gi female je koi gi di main female je feminine energies in khangza da ba ko nak na di yam nak na lay ba tina bu gum ba ya yam nak na lay aduga si je koi gi option 2 gi male energy je masculine energy je na uye ba nupa sina diloi uye ba nupi ji manak nupa to pam lai se duduna sauni mani khangde adu gombagi hedi sina overall gi oina pare ko current relationship jo ji khangnai ba mi tu ki
now on to mogi feelings kaino khotno do yengase buko yengbsita tarise option 2 na khaliba option 2 gi partner je ko moije moi mabuning sida yamna hojikse obsessive oiba ma oi obsessive oiba agadi something addiction amana connection jide kitang ayet papiba addiction aje even game do be ai natraga friend group na lui kholi kana khanbani hangde ko dugumana chingba addiction no ba ma si addiction jena hojikse connection da kamana effect ogeda connection jide ka hena attention pirakta bu kholakta ba and then dum kanom wai sana je jo har kan de jo ko na ngatang ne ga isi ma to ga ha dum atop dum mai on jale bu ado mana ta sena thawaina aram to ra bra dina taba project mai lege da addiction budi leire adu raga ju si addiction je na relationship ta khara akai badi pore pa adu raga ju atopa mi ga leina chi to ko ke dum wa khalon lei bana te ba dum jam dum ken to jaba gi wane ba aduna niyom chum da ba aram thabak to budi na te adu relationship ta akai badi pore da na ko si pot sena aduna mana lap thok pi mong sida maybe atopa third party nupi ama ko natraga nupa jisu lapthok pasida changba yainga da even like nupi nupa pam jisu nupi pam jisu lon mak changba yainga changor je habi mongda jangsen na bohon rakpa adui mong ne bu urise feelings ti yamna dum puchel sengi feelings ti yamna ma je sigi hedi option tu ni ba partner je ma puchel yamna cham jaba yamna giving oi ba ko kama hani extrovert energy khara puba dong taweba ko dum mi khuding dum yamna phajana tawba yamna loving oiba dugumba mi oiba ko duduna loina ba kan dasu yamna harau mayamna yamna likable person oiba tar dugumba oina ui makhata ni yengba maje hojikse magi addiction jina maje khangje ba ina sida anoba interest ama no ba kano jina ai relationship ta khara ayet pakai budi khar pire khole hamna chingje khangge duraga ju mama sama thanda thingje bangam de ma mubuning jida what if ai partner jina ko haidi option 2 jina attention ga pi de bagi sonda mai on jale bagi angonda cheater di ko to ko adu bai wa khalon ju khan male bu ko the smai tawraga di aina phana khanjaraga jo aina nungshiraga ju idi mathanda wakhal pasa saga pudani ga je aina phana khanjaraga ju nungshiraga ju angonda kai gomba cheat tawraga di ai di niyom chumda ba thabak ti anda taw de just hoi ai gi top addiction jima sima topa no obsession na no bam lak pajina wari ni game no busana boiro kanom wari da ngaw boy kana wari da taw lagi boiro haidi example ni ko anything or be dusi ke sorry sigi anowo obsession jena relationship sida aina hoi kitang matam pi bangam dre haja bai wan edi niom maran ba thabak sikenda to bolai tamna kegum sigi maram dagi gap khale na re na mana to pami ama yeng khragadi to pami ama chit to ge to ma ga so ma to ga so dugumba aram kanom ma to ba ngonda betray to bai mon kanom to ba ai sigi relationship phana nu se je thado ja pangam ni sine ba khali je ko haidi mathanda wakal pasa sagat pani ado adui mong da sari sagale ba khara chingna ba khotpa morning da gumba khara kan phawa do hoi any normal person ama da hanga gadi normal mi am da hanga gadi la thok mana landro hara kan ni ma to pa ka do bagi matam bi leino ma ju khara relationship da khara attention pi bang thoi kaino kholi kaino hai ne ba mi khudima adu oiraga su cheat to basina hena choba betrayal oidana aduni meanwhile relationship sida admaina laptop photo padu mai mong lei aduga option 2 gi wakhalon jena ko option 2 gi wakhalon ja hapetang yauri sida hai je puning da awa bale ga ju yaning da bale ga ju to wi yaning de obviously aina yam khanja mi mai ga koina riba nu sine riba mi duna yam ka hana ngode tension pirak traba kholak traba thedu tana thabak lega du to ga ga di ai shu dum kaima to ijibo khala ga kanom dikhan ni dana ko ado mi khara di haine dubu option 2 di hai deba punin dum thamjan ge na khalle ko du leira aduga defeated power bu khot pa sig relationship da oi boy do ribu to ijibo kaina punin da leidana adu mai mong je hojik se feelings it mai leba sure oi deba adu ne ko option 2 sina aduga even relationships jo je masa gi tang khanda ba matam oi ba partnership masai khali option 2 masai khali
makha tani yengba tarise connection je sum pau phodon da sigi horpham je kai noira kani habda mana topada obsessed oigiba to poram da obsession ama develop togiba je si je maybe miyo be puning kananta ma mina tra aduna hayena tra hangse hong poju ya ai sigi aini si de posi da ngaw je ya to ai hoji ngaw je ai si game je pele ai si wari je pa loire habni chingba game go wari ga sumai je ai je game go wari ga khang ngaw ko thini example of the people wani ado to pop on base ado gi poto interest to hala akanda relationship mai onjala ga di obviously phajana dum sakini do hoji hoji oi ba magi ato poto obsession chat khriba je sigi maram je na magi relationship is the kamaina effect la ke ba tungda hoji hoji su yam defeated fawre masa masa gi dan khana re hare ko aduga tungda su kamai le ga ne habada ning thungna ta ba relationship sida apam phang ta ba aduna yamna daw ya da badon feel tawna ko kholak pa aduna chingba ko tuki emotion je lakani duni cure je kai hadan khang but feelings yeng ja na feelings ti yeng ado potential di yam le si relationship se tung de yam na harau lai mina bhai di yam chana ba pair oyam gani ko so di option 2 ki partner ga je ko ji current feelings yeng bani na aduna tungda potential di yam lay adubu hoji hoji oiriba phibam jina sum lapthok ko khotok chance khitang lay habagi wani ado tungda di yamna happily ever after the potential yam lay ba aduna advice card ta hairisina duni hoji hoji current ki have a good day okay option 3 ko option 3 do jik ta hairisa relationship sida yaw do mi mayam yaw habadi tasena koina khoi ki traditional ko khoi ki usual relationship ki sida ayam matam da partner ani ne ba lai ni se hoji matam da partner polyamorous so ko ma am thokna ko dur ga su hoji ki oina di common oina khangna ba da relationship amada mi ani ko partner ani le ga da bani have se lai ba adu si relationship na mi je dama am ya ba ski dama am ya ba mi jing ja probably friends ya or mbai and adum kharam yaure wari bobu ko kharam na diyaure ado friends or mbai or pamjaba mi khanjaba mi to por mbai third party or mbai but third party makni involved oi have the yaure because male ga female ga ja si connection ji da si option 3 connection ji da na male counterpart ka female counterpart ka ko hedi moi energy pu bujini ko haije male energy pu relationship to da aduga female energy pu bujga yam phajana dum yanar ga lai yam nakna na su lai ba ko duga main oina note to gadaba wa si kaino habada male gi heart se male gi thamoi je mai manakta su laiti duga nupi manakta su yosan bra su yosan de boko si je kaina oirak pa ya ge hedi maram je kai obe ya ge habe ma je magi manakta le mi jing namne influence to ba kahani probably si connection si relationship yaning dam ni khangde mani khangde ko aduna chingba adugum bakara mong ui ado si just surface level kini hojo ji current feelings ki ya ase amo feelings tana ta ai je se handak se ahong bam uram ba ko partner da option 3 na partner da ahong bam uram ba ya na hangai taw da thaba mo hoji kan taw kala pa waring na hangai wa dum wari dum phajana toina phajana kai ma kai ba leitana sanaram badagi handak se wari khangsan sanarak tabugum ba ko natraga du opposite ko vice versa aduna dugum bagi mong du thoam gani sigi change lai baje ma ja masana dikhang ba option 3 partner na khang dikhang ba option 3 jina morbu ko yam nusi ge ha baje ko khanga ga so moi wakhalon da even moi gi feelings yam genuine oy ba ko adubu hojik thamoi je pithokna bagi stage se yaudri or maybe stage to yauraga ju pithokna dabado thawinki adi nupa gi thamoi ji ju kaino marta leire ko magi surrounding da leiba mi jing gi manakta leire ba nupi manakta leidoda adu nupi gi thamoi ji ju nupi na mai manakta thame pithokte ba aduni leiri se do makhata ni yang bada my feelings genuine noi hare ko tum asiang mani aduga sigi relationship se ma je mayam na yadana friend group na ni khangde family ni khangde yada na dum
ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟड्ꯁꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯣꯅꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯣꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯅꯧ ꯈꯣꯠꯅꯧ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯒꯅꯨ ꯈꯣꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯠꯂꯥꯎ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯎꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯚꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯎꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯠ ꯗꯁ ꯅꯣꯠ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯠ ꯗꯁ ꯅꯣꯠ ꯃꯤꯟ ꯗꯦꯠ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯖꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯔꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯃꯥꯏꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ 2 of Cups ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ open up tꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ guarded ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ wall ꯈꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ open up ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯈꯪꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅꯕ ꯋꯥꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯊꯟꯇ ꯄꯪꯋꯥꯗ ꯋꯥꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯐꯥꯎꯔꯤꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯔꯠꯇ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯖꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯖꯥꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯆꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯦꯜꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯀꯩꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯏꯚꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3 ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯐꯝꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯇꯦꯔꯣꯠ ꯔꯤꯗꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯤꯟꯗꯩ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯤꯂꯤꯚꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯕꯤꯜꯗꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ
misunderstanding dugi maram dagi khana chaina tholakpa to sigi thamoi da thang hom na thinjan baje si je misunderstanding gi karni thamoi kai be karni heartbreak ko aduna sigum je tholakpa gi chances lay future da si tai advice card ta hai je communicate to thokpa ko communicate to thokpa dagi dum phajana changjan ba because love se asyang badi oi banina adi amna genuine feelings real feelings sum pangoi ko bana te dagi sum bit ta koi ni kholi ne ha bu sunate phajana khanja phajana nong sibu do oi banina adum clear up to thokpa khoto je kai de dana ko aduga ithanda manung da dum kai hani pram proposa ke kan dono habe mong do dune bhai ji ithanda dum kokto dum what if ana dum sagat leb de si or me du sagat to mo to dum phalo changa kai no kono phajana wai sana jam mature adult talk to ma taw tho ga di ego dum thamba duna ne ya dum ego duna hangman gi sigi je situation dagi na thok pung ngam da wa so ba du ne ba oi do se adu duna ego se thadok pi yu da phajana wai sana bi sigi hai je option 3 da ma ha ben de adu 3 da ma ha be din nat te bako wang ba haitre ado option 3 partner du su phumjala lebe du mo ta haidok na ba ko mai tawra di relationship tung da apabor kane do huji ke na di relationship se thamoi kai ba gi possibility se khara wang na le aduni le future bye bye option number 4 ki ko option number 4 ke da say okay male counterpart se the male of this relationship male masculine energy wakhal chang dress relationship ta dune ko ta ari se magi thamoi ju dum pitho and then just mapan thong da just magi outer self da dang utpudo habidi yes I'm in this relationship basic relationship sida dum I'm invested in it and utpa but puning di kaya laitre puning di lai thokre pura he is not interested in anymore aduga relationship sida atopa nupa ma yawi adu sigi nupa se probably female ji mari lena ba friend brother aduna chingboy doine bu ko duni aduga nupi sina di female jena di thamo de pithoe mawanda nupa si manata thamo de lai but nakna thamaga jo kaya interest yaw da bonjan da mong tawe bu ko connection je minor lay so makata na feelings se yenga si current feelings se option 4 khaliba singi feelings se kamai lege da ka chappa ba okay feelings se hojik se situation dagi na thoning ba na thopading ngam da ba ko option 4 ki partner si gi wakhalon je ko moi si gi connection je moi khange si connection je moi da mo la bam phabani khopani adu da ko haidi advantages oi si khangna badai ngonda kai belite ko plate ro khange du bu si connection je ma thado chaning ba power bojik se ma je si connection je te sum lei busida puning da kaya kahani romantic feelings phoraktre habna chingba admai hayani ko ma puning jida si connection jida sum lairaga masada chawkhatpa khotpa je phangde progress leite adugumba wakhalon har chele aduga ma puning jida ai si thadoga I can do better aduni ko khali je ma wakhalon jida I can do better khalla aduga most probably sigi connection jida ma je khara defeated oba ma puning jida yam ka hena IC connection jida sum lairaga aingonda gi hen bu mo dum sang kare khola kani adugum bagi insecurity mayam ma je amalina na mi jingi wakhalo namni dane ke ba mana to na je adi phana nu shiraga ju mana to na je hai dringa dai na to na ga hogi kana ai hana move on ta hogi kana ga competition gi type ta adugum bagi wakhalo nam jem bu to ba ko my puning jida option 4 jina moida option 4 jina option 4 ki partner jing jida cheat torakadra hudo chakidra reduna thak to bigadra adugum ba khalon to yamna deeply
engraved oigare fazana khalle du ngata ne ma khalise aduna si connection je thado ka chatninge ai thado ga chatninge direct ne mai gi puni se mai tar je ko wakhal jo lai thok ki ba ai sum kham male counterpart ki tare aduna male jing jina khanba or mani connection ji male adum man consider tawrage na adoni tar si makata ni yembata I'm a booning the sea connection they get away and no kind of regret over months over it always. And option 4 is in a magi manactala mise, I'm an action and a ubugira manto is happy a topami, capopona, rubratopami, my man, the mana. I'm a booning Dutch in never pong the Batatora, I'm booning the ching never gitabox. Direct tawre cheat tawre adugi wakalon yam thina engraved oire magi mabuni yam thina direct na makhali direct cheat tawre mo da tawba tawda bradi chap sane da dekhana chena ba kopar thokiba male hoji current ki sida ko or thokta boy di tholakani to khanar kani si wa thokpagi ni card se bo ba aduga unhealthy obsession khara lay si connection de amna daw je amna piro si khana bje khana thopana di phadoi ne bu ko habidi wa do sum kala lay bu su phate dana direct wa je ngang na thokim na phadoi ne ba do si ngang na thokpa mi tab da ngai ta wa khara ngang na pi ai kha thina dum ngang na bu khona habidi situation je yamna just kitang chingna bagi mong na tre mai direct as ingon da si tawre si ma ingon da si tawre thado chalani adune khali se partner sina ma buni jida ina di phasana khanja gimne na phasana si gimne do ma na ingon da smai tawraga di ai ju atopa yengi aina ai ju topa thigi aina ai ju ai gi kahani mangjab kemli te ka ha ba gumba da atopa da dum hararam chakiyunga me sini option 4 gi puning dana khalisina option 4 gi puning da jo thadok ninge na khan badon tawe phajana di khanjaraga jo option 4 gi puning jida mawanda wakhal je suji mu yeng ba kan da card sida ma jo wakhal pura on thokare na ma di pura interest relationship je swing yeng dere pura on thokare ba aduga female counterpart sina jo mu tai jina ma khali jibu kai na yeng do even like my masa my wakhal kai mo lo dre kai ma khali jibu ha bi mong da dui mong de yeng ba aduna ai wakhal da connection je yam ka hena kai to ba yadre samjin ba da si kai gumba misunderstanding ni khang de communication je phajana tok thok traga di sigi cheat to ma le khole ha bana jing ba dung wa khalo nam puri se si communication je phajana tok thok na traga di hoi taw ga di taw re ko adi kai na tam ni taw jaga na dum wa sing to na bam da ka tai bana sigi connection je adu da kar tai aduna traga di tung da sigi future da yamna I hang ba yamna awaba je yamna puning yamna emotionally pura drain hoba na ta bedura ga jo ai gi na ka ni do lo mak wat pa ta bedi hoba aduga you are up don puning da hang don to ba ai gi nu si ba na ai gi nak ti chat kha kan da phaw feeling ka na haina dai ne dugum bu do ni ui se na card sida ha asa di khara lai si connection je hoje achum mana kanano aram mana kanano sini yeng na do je justice kana chumi no kana line no side ani mak na khali je aina chumi man la li sini side ani mak sina khali je antuni yang asi ojo ji current ki situation hai kare current feeling hai kare current status of the relationship hai kare tung da kai or pe ai jo hai kare ko misunderstanding clear to thon advice card ta misunderstanding clear to thon hana yaw aduni reading je khara mami samyo jo waro bia de ko je ai nudang dei to mak ta butane pungje ai pung ola ke ba 6:33 on tena budi wala do 6:33 na sa waro bia ti ayuki do sa ayuki ha tuna reading scale era option 4 gini ko pa yes option 4 gi se the lower option 5 ki on pass okay
Option number 5. 5 ki ja. Yang asi connection se da topa third party ama nupi ama but se je relationship se da involved dinate ba just pamja bagi mi on mi karanta bagi yaw budo mana connection sigi masculine je pami aduna ma wakhal ka khan bagi yaw edu nobody gives her any attention. She doesn't get any attention from the guy or the girl. Duni laise. Okay, that's the overall thing. Aduga feelings da see connections ida one person either male or female ra ko one person kaya feelings uthokte feelings kaya uthokte haibadi mapanonda affectionate oidaba ko aduga manungdadi phajana khanba puningdadi do mapanonda affection kaya uthokta adu mongda layeba ko adu layra now my feelings yang aji option 5 khaliba singi partner gi feelings ko moi gi ji feelings da moi je khangde love sida ya mapuni pen da badona haibadi sorry option 5 na tawba je mapuni pen da moi gi man tawri je it's not enough ana khanbado dumbai wakhalonam lay duduna moi je mi jingje moina pamjabi sum tawtraga di tam wakhal sagalaga connection je leave to namani khangde honarak podo adugi mong amda layebo ko jikse ma je atop yeng sira try to sira adugi wakhalon de lay misunderstanding lay paw phawdona da lay ko magi side tagi partner ji side tagi heartbreak ma mathamoy kai bugum bakhara yaw gi male connection sida mata connection ji mata na wari sana bani khangde disappointed oba ko adubu mai mabuning sida smile to dane sum khana chaina ba yawra khale jab khana chaina ba yawra khana matunda tona re kai di haida ba chin thona adubu connection do obviously kai rakpado adui mong da duna ma jama boning da yamna awaba do uthu oi ge na khalaga lei ko partner jina khalije mamun thoi no aite thoi diam no aite aina monda khanjabaga mana to thore ji gam khene ya na khalaga yamna thoi no aite budune ba tawri ji mai wakhalo ji dane smile thado relationship se thado ga chatlagi have news se surprise on bi cinema khalis hoji sukan khanga loi ai sukan khanga lai thokpadum tumina dum lai ni mon sung ta heta oi aduga ai chatlam dai do ai relationship thado am dai min chalam dai have di break up taram dai have gum ta khangau na bak launa ai chatlagi haram do adui mong taw gi cinema khalis surprise attack mai ma boning jida mana khan baje maje haidi option 5 se kamahani aina option 5 ki partner gi point of view de hairak padane option 5 se masagi dang khalle habado adugum mong ta ko almain khalle ba moina option 5 se masagi ta khalli partner je kam khande to maina khalle adu connection je ujik se matha de thadong ning de obviously mana khanja banu si buje oidi oyaba du buje se thamoi marta su haidi thamoi ani je nungsina phaja nungsina be sana thangna lega dam ne card se marak ta gap se mayam lai re bako duni duga makata na yeng bada tari ja sak mai am to onsana dabdu sauna bagi khot bagi du momong se male bako connection jo jik se pura sana nung ngola lebe mong da leng mangam da mong da leba aduga option 5 se option 5 sing na so my partner da ka uttabdo feeling ke ka leidana ko saunari bani na yamna thamoi da kai phauge da uthona da ba wa do khana thokta ba misunderstanding ke ka di wa khana ba da wa mang na ba ja mi ma puni so wa dum nga nga daw ne ba side ani mak ta ki tum thomna daw ne dei thomna di le tum wate na jane duna adu thomna gi bale tum jing do phajana wa cham thokna bam daka tai ba khal je phajana gyan ta ba sawo phar kanda adu gi photo tok thotraga di dum mat pangka kara tum indum laina ga di obviously relationship to kara pagi masa ore idana ko dona connection jo jik se karim te leng dre kan chatre na hairi
my feeling dana duni khali je thato chala jara khola jara ko sadai ni hagi mayam do duni ma khali je nungdi nungsi thamoi sena nungsi ko adu ga su ma bunin jida connection je ta semedi future da potential lai ebo ko potential lai adu pu hojik lai ba phibam je si jina misunderstanding ka lai buduna ne hojik lai bo wakhalon je thado cha ke be wakhalon je si jina future da dum kaina ko mo ma le ba di future da kaina ba da bo nungai na da ba lai na da ba mong taw ba ko ma kaina ka do ri to pum khangna loi ha ba side ani mak ta gi du feeling je le bo to ri sounding gi mayai na su oidi ne ba ado relationship se adu ki matik yamna kuina khangna rak pra na tra ga yam chana ba ko ani se mong na ma di wa ni ado admire kuina khangna ra ga yamna kuina khangna ba tra chana na khangna ba si ani se mong da ma ai ha ga ko aduga sumaina phajana khangna raga hoje even kahani mi je phajana khangna raga di chana raga di thungna bai wari adum sani ko hayang wai adu to bada to ba kana adu gumba wari sana raga dum wari sana di kana ya de habe wan te ba du raga adu bo ki planning ga taw khra matung da chat ke na khala ije duni advice ta hai je si gi connection je dum chingna ba khona ba thajada ba je dum laini na hai ko amana ma da depend to bangam da ba adugi factor ama dum laini na hai future da thoki ba misunderstanding je atopon nupi ji gi matang da su aran be yai ko si nupi ji matang da thok pa si da ko yamna connection je end to ba yai haidi lotion ba yai kaina rak ba yai adugi possibility ama lai side ani makte khana bagi he onjana ba khana bai mong je lai ba dubu mi be ni wakal lepte khol tum hongni aduna sauna ba je phare se to je sauna ra je dum khangna je ha ga di obviously kaisuk tawna gi da be do jo warau na ba je side ani makte warau na ba je am lai na ga aduna obe oi de be yanga ji ado kaina bagi mong je khara di ure tung de ju amana ma thaja bangam da bagi phibom dum lai ni hana ju ure duna yes aduni lais okay finally option number 6 ki je okay thamai ye khar nak na lai ne do marak ta gap khar lai and partner di isi ki relationship sida partner ma je interest laitre on thokre utpadi feminine ne no odli female jina kaya interest laitre na odli ado yang asi feelings de yang option 6 ki partner ki feelings je kari lai current feelings ta guarded oire mapuning je amna ngak chela lai gare moi wakhal jida hurt to do male na khalle ko option 6 sina moi de hurt to ko do male na khalle ba masai dang khalle na jo khalle moi jing masai khan ma tani mi gi kaim khan pote ko pote habe wakhalon je malai ra ai je am nai thuna mo da nu siman gra male kana khalle ba ko option 6 sina khalli je adaki ado smaina puning da mayam phaujar ga thado po je ngam da ba adu ne ba to ise ko okay aduka connection ji di phara ga suma sigi connection ji da yamna wa do ma jalak pe mom ure ba duna struggle to bo hore struggle as in wari ngang sana ba da ju mari marang yet po khot pa du gumba sum wari wata sana ba da communication nungai na ta bo khalak ta ba du mai mong khara uye ba ma thado chatninge si connection ta sina ma thado chatning ma phawi yamna kaina nungai phabagi puning da yam laite monda ado situation ani je kar ma khandolo na khal lai ra ise lei gi sira chatla sira lei gi chatla sira dugi connection du ma je ko ngaw be mong tawre bu ko mapuning da yamna mai nu shi jamna kano ne ba yamna thamoi shi eng na nu shi jabne ba option 6 ki partner jing na nu shi ri je ado ra ga ju thamoi sheng jara ga ju ai ngonda yamna masagi dang khali ai ngonda yamna oida pada ba to do ga di ai chat lawrage atop yang ajira
Kaya nga sige, reading mo yan dyan. Smile ulit tayo siya. Kumain tawa siya. Okay. Moi puning jida moi na khangning bo wam le ma le bo ko khangning wa je ai hekta hanga jira ai hanga ge khol ge dui wa kholon ju lai adu ga option 6 ki feeling je kamai le ge dana chapel daw ya de na khali connection je hojik se daw ya me ade na taw ge khan ba je phang de ngam de duni ko lai ri ja doi ju yamna puning da adum nungsi na khali bo ko partner ja aduga relationship se no ai tab khota ba je ya phaido kan da ba male option 6 se ko puning dum thamba no ai tab khota ba lai ga su do yamna nungsi na ju khanjai si cup se 2 of cup se tai ko nungsi na ju khanjai phajana ado isa ya wabado lot la dum thamba do ne phar tai chi kaina abdo misunderstanding sina create tor ga sina ne khana ka do sina en the wall origin ato mi le beira ha wa do ne la ka do is ai di partner ani nu sina ba kan da kitang khautak sana ra dum makhal ja ja dum khana ra idana ai di plus connection ji da ama jo ha ge ba nu pi ji gi manak si da nu pam le bo ko mai onjana abdi onjana te do ya sana nap na ga yam nak na le ba sigi nakna laiba sina ne nupa na pichlai ba thamoi je siju nupi ki manak te yob ngam de connection ji gi nupi ga nupa gi wari ni koi hai je duduna mi ama yaw ba sa si jina di oidoi ni saunari ba khana rai ba mi sana sang lai na rai si onjana bra loi onjana do nupi jina interest kara halak pai mong su tawi ja connection ji interest kara halak pai mong to je du gi su ma le ba tuni aduga hoji hoji current relationship se am kana adi si connection je to ise relationship to option 6 na to ise relationship se da relationship wa hai je doctor okay relationship se da direct sin thona khana raga onjana da bujuna te buka dum lairi puning da yaning da bu khotning da lai bujing do side ani mak te tam sogan ari ba do direct banglo pokhai dri ba duduna mayam na dum mayam gi view da public view ko adagi connection je dum relationship ki status se mayam na dum aphabo na khanari bodo adui mong da leba papan thona pura sathi khana ba friend edi couple ama khana ba je moi gi friend group ta dum khangna drana nupi side ki nupai side moi do khanari dum khange dum bu lai tri bo ji ke na aduna ne ba tung den si connection je happy ending di lai to happy ending ni se happy ever after family hara life this happy ever after di lai atai gi mamang da ngasi gi je phajana ti am ta di lo mamang da ta ba jing da nungai na ro khona ro en ta ba je onam ba ne bo ko si connection ji this mani ana da ba lai ra ga ju ji khana ra ga su happy ending di lai ado kai gi no si happy ending lai ja ba da khangdi khangnai ba sa ni mang na ma nai je nu si bani ko ma nai je nu si bani ko ana khangdi khangnai ba dui khangna ba no hojik se kana chumna kana la no khangna draga jo hojik se achumaran tu aina di sigi misunderstanding le bje sida nupa ja misunderstanding le ba ma le bo koi wa khal jata misunderstanding je le ba mi do na khali je aina khali sina chumira draga ma na taw de hab do na chum doira dui wa khalon do duni the misunderstanding lai basina thamo jo lap thok na re manak ti lagna manak ta di lai na ba do san nap sana lai ta ba do the friends ki mateng lauraga clear town ni na khan ba di khal lura no hai re ko friends ki mateng lauraga misunderstanding je clear taw ba ja tung da soi ba la kani direct isa on jana taw bana phai na su tai ko tuni current feelings ki sana da bai yaur kadrana khali ko mi ayamba ado ayamba na sigi reading jing je kano je energy read to re subscriber dai toina video yeng ba jingi adugi energy read to ga yeng banina new viewers sing da sana da bai na tra new viewers sing da hena sana ga old viewers sing da sana da bai aduna tongan ko am lega adubu ai sana draga su mathangida dum chana halasi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯞꯁꯟ 6 ꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯃꯨꯔꯒꯦ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ